enganzi y'obukama bwa Bunyoro Kitara omuhikirwa ow'ekitiinisa Andrew Kirungi byakutaaga ebi abigambire aha mikoro eya MTN Earth Hour omu kyaro ekya Kinyambweho ekirikushangwa omu ruka gwa Munteme omu gombora ya Kizira Nfumbi omu disitulikiti ya Kikuube ahari St Joseph's Munteme Teko Technical Institute. Omu bigambo bye ashabire abantu ba Butosha okubyara emiti omu bicweka ahi ebibira bicwekerezibwe arukuhamisiriza ku hariho omugasho muhango omu miti hamwe n'okurinda eby'obuhangwa. Mugisa Mukoto kuba hano mu kiweka kino kya Munteme Technical College hari WWF na MTN beteranize kugara aho ekibira bicoka by'ekibira bino bya Siskai kandi kubasima abenteka nzenu yogara ebibira twikarenda tukoragana nabo mukama buno bwa Bunyoro Kitara kandi nkwenda kuterera nyende ya Kitara ntiona tukwatanze nabo muri mugunu okulinda ebibira cyo kubanza hanyuma hari biko bisisikaire tu Florent tugaruriro nabakyo tino muhimba ko kukama kandi kikozero abako ebibira bino tukonyera muno kulinda nyikara yobwire kulinda enjura. Ibrahim Senyonga ari general manager wa MTN ahabwe bya business nashobora ku MTN ekwatanise n'ab'ekitongore kya Worldwide Fund for Nature WWF ekitongore cy'orurengo rw'ensi yona kirukurinda ebyobuhangwa okwatanisa omukugumyaho ebyobuhangwa no kubyara emiti. Tukwasiza wamu ne bannaffe aba WWF okubeera nga tuzza obujja emiti ekibira kino ekyali kisaliddwa tugenda kusimba acres 12 ne decimal 4 oba hectares nga 5 okubeera nga tuzza obujja ekintu kino ky'amaanyi nnyo eriffe okuba nti tulabirira obutonde. Proscovia Aneti Mugisa ari mukuru w'ebyobuhangwa omu disitulikiti ya Kikuube nashobora ngu disitulikiti ejo eteire hamani omukurinda ebyobuhangwa obwe barukwimukiramu n'okujandura abakuru b'entebe z'okubanza ha byaro abarukwekobana n'abarukutahirira ebisharara hamwe n'okutahirira ebibira. Maiso n'okurora enforcement yagenda omumaiso namunabo abakumara kusomesebwa still bakanga kuhindura okuteekaho obulyo kurora abo abatahindwiremu enkola yabo mu kulinda obuhangwa tubakwatisiza omukono gw'ekyoma tukora okukwatibwa ntubateekaho ha poliisi niko basobole kwega ine hardware. Mugisha yagaruka yashaba abahingi okujwakirira okuhinga ebyokurya ebirukura kukakwera ebirukubasa n'okubahwera okuraba mu mbeera y'okuhinduriza kw'obwire. Then kuwanisa empindahinduka mu mbeera y'obwire tugamba abantu babyale ebyokulya ebikwanka kwera fast growing varieties babyale ebyokulya ebigumira embeera embi y'obwire gamba nk'omusana then abakusobola bagezeho n'okozesa okusenseera ebirimu etwesere irrigation. Reverend Father Joseph Bakale Senyonga ogno omutandiki w'itendekero erya St Joseph's Munteme Teko Technical Institute yashaba abona abarukwatwaho okwatanisa engaro nk'endyo n'emosho omu kuhinga n'okugumyaho ebibira hamwe n'okurinda ebyobuhangwa kirukubutuura omutindo gw'ebyoburambuzi. All members together we can develop this place that is within our Bunyoro region, and again I invite the partners that are with us. MTN come and work with us so that we are able to develop this forest and the ecotourism plus other organizations that are there. Munteme abwa okwikiriza obumwasabirwe okuhayo omwanya na mbere tukusobora kubyala emiti niko tukole conservation. Gasha kwa Gad asaba ahabwa Tayari West.